Kasumbu ka mujimu ka chafu cha FAO kajini cha kufika mumatuku makesa mu province wa Kasai bwa kulondolola chena bwalu cha lufulu mishifa nijinyangu ka jamai mumisulu ibiji ya province wa Kasai musulu wa Chikapa ni musulu wa Kasai. Kimubionso ebi mena mumekela mianda ya jiloba ja mishifa ni jimuna jabu kwa nyama kimone mwabu Adrien Mbokele ufumu wa kijila kunzubu wenda wa mujimu muleji wa mpala wa chafu echi cha FAO munu muditunga jakongwa mungalata kimwene mwabu Astrid Ongone Obame bwadu tangeli jipiluka mubwalu ebu ki mukupatuka kwenda fanyima pajipetangana ni mwene mwabu Adrien Mbokele mwene mwabu Astrid Ongone Obame kavumufu wato uvumuleje menji enda kuchikolokolo Vomu bikijibwa kudimena momekela miande ya jiloba ja mishifa ni jimuna jabu kwa nyama kadinka mupeta ndambu ya ngumu ilitangila lufulu wa mishifa kuluseka lwa province wa Kasai mumisulu ya Chikapa ni Kasai bwalufa chibijilu mai atumatoka akangata jikala jikunza ni kaba manchi mwa to bivu bikela kwangata mishifa mifwa wakuitangilula kimujimu ukavumwezi kapamani mena wa province wa Kasai odu tangila mianda ya jiloba mudifika jenda munu muchibenga chikulu cha Chinsansi bwakumani achena bwa chalu fwelu lwa mishifa mujangata ndambu wa mai adimunda mwa mishifa bwakulondolola ne kumani achena bwa chalufu bwalu mishifa eyi kaya na mifwa mumusulu wa Chikapato tukadibu mfwa ne lufu lwa mishifa lukadi lufika to mumusulu mune na Wakasai kimubionso ebi tudi nchakutu makasumbu ka mujimu kunseka yonsu idi mishifa mifwila bwakwangata ndambu wa mishifa kulona ikuno ku Chinsansi ni minga kuituma kumatunga babenda kujiba mane bafiluka mu mianda eyi ne kulondolola chena bwalu cha lufu elu tunumanyishi bwase Astrid Ongone Obame uvua mukankamika mwene mwabu Adrien Mbokele bwase kachinyito bipete bya kumpala bidini cha kumanyikibwa mumatuku abiji anyi asatu kumpala kwa kwinjila jande muna jalu apanyi mafa matuku bwa matunga babenda kifashisha Adrien Mbokele ujumuikala utachishibwa ni mwanda wai kutekemena jipete dijalama kujikasumbu aka kajika kwate mujimu munda mwa jisumbu cha buku matunga masanga ntete abulo babujima anyi Nations Unies.